Mateo Mercado, Rodolfo Nash, Jun Carlos, Rafael Rosales, Hezron Simeón, Darren Baptist, Waldan Zúñiga, Roner Davis, Juni Wilson, Xiomar Llanes, Connie Chávez. Gracias por ser un patrocinador de Radio Beca en el mes de enero. Amigos, si ustedes quieren ser patrocinador en el mes de febrero, este 30 de enero estaremos solicitando. Puede aportar 100 pesitos y serás parte de los patrocinadores de Radio Beca. Muchas gracias. Con el objetivo de llevar adelante la obra misionera del Evangelio a los necesitados de la palabra, la Iglesia Morava Mixquita le da su infinito agradecimiento los aportes voluntarios que ustedes le brindan por mantener al aire la señal de Radio Beca. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Capítulo 20, versos 35. Preciosos tuyos son, no le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Son las 6:29. Escuchas el programa Tawandra Mayundra. Yawan nami tawar kara kausal moradimras baraya ngaya tiwe kan lago labli kaya siempre bahawa upi krawita ha aiwisa anwawan wan wawar lika pain kira palisa wisa ambahalika flor upla kubibani kakairawa baha gordita manwisa bretat kiwa bahalika na ha petronik mawan palitani wakatsa bahara lako la pain kira bliki sa naiwatitan karanus na wanwalisa para ban krasot taki reklam remo na kakasit wel patwar ki ba daw krisa bamna aw bare one nami tawar kala kay sa salmo pain kira kumay si kay gabi balik ka salmo 47 na 2 para nakuisa. El Señor, el que edifica a Jerusalén y a los echados de Israel recogerá. El que sana a los quebrantados de corazón y el que liga sus heridas. Text pain kira palisa. Baja text kalopio kupia una brima kakapain kira sa bahalika Salmo 147 nah 2 and 3 bawal. Kasak pain kira. Tawan bila ba bago ulbansa. Pareho namin tawar kara kaysa lawan na wala las lawan na mawali kabya ba ka tawan dira dairik palipaldiman kabya Son las 6:31. 5.3 FM. Piu Banira Manual sa Castil Villa Baikra. Ikaw isa.
Yang sol tinawal para yung kisah Parawang tisara ay datang katin ukamay diskisa ay hintayan ko riasa ay hintayan ko riasa. Son las 6:34. Ang likawan isa piumania yang kubibay mangkisa yang ayapak tiraman ay at kiyasakan mahapna yang sol kibawal para yung kisa batas balawan disara ay nagpangkati muka may diskisa ay mintayan puri rasa ay mintayan puri rasa awal yang dibuang nasa wal prawayakas prikara ay natwangkatan kayang mayunang na swaka ay nalkabawa yang sol ibawal parayu kalawang disara ay natwangkati muka ay mintayan puri rasa ay mintayan puri rasa. Haleluya. Son las 6:37. Escuchas el programa Dawan Ramayungram. Bara nami tawar karayon. Dawan di la di may bara. Kaysa udah di text pain kira kumay si kabya. Bahalika. Try ka kaikan ba. Baha text ka balik kayo ni sip sa sakaya. Mateo 4:1 bawina 10 bakat sa kunayang fosta bababan ay sikam nila wal naku isa talupyan spirit holy kira yung paiwi banina nahanim karas spirit pamihta Jesus traika kaik ya dukia naku isa spell bilara para ser tentado por el diablo. Kay son pura sunika. Ay sagat heben rasma ba. Man pur karas guys. Ay sapa ako pam natuisi na sinsat man Diyos mo. Man diyawan
kupiam laga kabiam daukan kabiam na hapila na aisan kabiam na ingawin ay kayo karne kahit may makap. Amen. Dawan bila kaisi kay kibara kaisa yun dawan bila ay si kay kan para yawan na ni na ramah ka pali di mayasa yawan na ni naiwa dekara dia dukiara yang bahatemi ka sag yang bahatemi ka na wala wanil pika ora sundara wikan emergency kung tagi saya dawan bilas mal kaya sa kakawentem yang wiri kan patriti ka pali nahatemi ka na wala yawan baridi kaya sa ini minute Taylor kuna naha temi ka na naha yang kay kan kira sakre lukan ki self kupiwina naiwa piwara Christians matem or dawan lupias matem or Christian bidi kara tray kay kis matemba setan ba karna warta kisa ansin lay kapyasa within warka ba kupyang pahadogma or dawan ay kupyang pahlaka ba kat ejemplo tara wan kisa Jesus Christ sa setan mista tray kay kan ejemplo wala tara wan kisa na Job ra tray ka kay kan bako sakuna nahara turi kung pain kiray pain bako kay kis na ba analis sa iwa magaka samtem ba dawan boy prueba ra wan kisa dia nat kara kan nahabila ra clear paliwan mari kisa wisa clear si por el espíritu al desierto tentado por el diablo para bahanin kara chisa sa brihiwan wisa upla iuras taon kara debel pami tao bahatakan sa kaka ketal yawan upla Christian wan bidi basinsa ridika tabamna kuna kaisa syntax ka tu barawa Matthew kataya 4 ba tu baranaku isa miskito bilakat within bahara kan fa within bahara kagna fati baratihimya sin fati plun piras kan bara plun dauke kan para within dia dauke kan bahara within ispel bilara nakuan wisa 2 bar y habiendo ayunado 40 días y noches después tuvo hambre. Lukikex, ayuno takikan piwara wisa. Yawan ayuno ba pasin sa smalkra. Ayuno ba one spirit kakarna daw kayo. Jesus ay spirit kakarna. Ay pura sunikan ayuno fati des. Fati kakna wisa. An fati te. Baku piwara debel babalan tray ka kay kay. Na filmonis ma piwara debel ba man mampara. Ay masaki bagus. Naiwan natur ka may sunana in lukikex ansis masin makabiwala. Sasmal kra kongregasyon ka na naiwan walis makaka sasmal kra kapasin kra dia kra nani mas mal kra tara nani bris makaka makabiwalis. Kakay kras kanki makabiwalis. Once kuna para tem kerawal may wesa awo an may wesa pura luan iniupla or manwinam makabiwala ya antem man filmu ni kapram karnas ma para setan babal tray kam kay kan antem man ayun or baku takimone
ni setan tari kam kay kan tewa sop ni kam tara mi tabakat setan mi na muktar kahwat kahuram yawan bupla yawan ba au mestek kirasa sa kunasi karena kayasa dia karena kayasa dawan bila barasim karena alkan kayasa dia takan bahanin kan kuisa para debel pam na Jesus kaikan para debel ba balan Jesus kaikaya pam na nakuwin man baka luhpia kaka naha walpayan nanira adari takbia kaik setan mehta nah kitrai kaiki kaik debel mehta nah kitrai kaiki kau Jesus babahapi wara kau nawara in ko siya blun tau ki kana wara kana debel ikan baku bal ma para takan sakona mandritis mawara kara ridi palis mawar kara man setan man mampara diara au kita maksud pura Luis sinsa job lupian ani kita kan ayu inara sickness diara lalah tara naha yuya kira katawina diara po tau kan kuna stile jo mailo la krikitawan ramaka palisut bila kau man wan karalulam kriki mayunis maki makalul ki Swiss para job bila turi pain kira wisata dawon wina dira pain baban once ma sakuna bleki pasinuman pias maki dawon banay wapiwara try ka kay kisa try ka kay kisa bako prueba ra wan mang kisa tu prueba ra wan mang kisa ani kat karni ka bris masapa ane kat nah laptas masa pas spirit lain kat Christian kinani lalu kri kinani ya nah bide karawapa ya semakaka try kakaikan raba nutaks ke man mampara balaitan ka setan basinsa dawan bilapay ka wan wahila na ni basin sa dawan bila welpain kakaira si kasak palawita din kaya aman pulma bahawal sinsa dawan ka puna saitra sis matawaya man Kristias mawar kara prueba may mangkibatia do kira para kay kayawan saman ba ani kat kasak kamlukan katara bris maba orani kat karnas maba Kristias mapiyo kara try ka kay kanapos makaka clear may Wesley man Christian right try ka kay kan pura luras makaka man right hewa Christian apias me try ka kay kan kumula pura ra kahuis makaka man ra kaukar na puram suni makas bam na yang nahara malkis na nakatsin bahatray ka kay kan kara kahuri piyo kumura sa kunatain kabriri dawan wina lehura kaya ba diara apu pamna tain kabriri dawan mihtayang ras kulay kan dawan mihtayang ras sinskala kay kan dawan mihtayang ra diara ikan barayang mihtabakutin ramune bayam niap yakan pamna piyo kumura sok ni takri kata piyo kumura naikerlaya takan kata sakuna boya silan kaya bahatila bawin barakay sayawan ni Jesus bilang nah kiwian bakay kayas Mateo 4:4 para naku es yawan miskito bilang sakuna bila uplikam ulban kara wisa brid mihta manraya kab
sa kunagat ay si bila bawina sin. Kaysa wana ni mana ni kaupaintan kambrisma na Mateo 4:4 na isa. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, mas con toda palabra boca de Dios. Baja kaysa wana ni kaupaintra panalizar toda palabra que sale por la boca de Dios. Sa kunagat ay si bila ba winasin. Gata ay si bila. Yawan once mas malakrika na ni sandi bani wik bila rabani pura sung rabani. Bahaba si kakau bretara. Bahaba si ka man spirit kam ridi takan ka. An setan mampara dia kum balay sa piwa. Brisma baha tawan bila walis mabak. Witin ma para panasinsat armaduri kam ridi takramba man lamam bila mangkay kaman kasko kam mangkay kaman defense escudo de fe we bakasak kalukan ka brisma nani naha escudo yo miskito bilarana kiwi biya naha ma para iklabaya dukya nani brisma sin karna brisma kakaman siempre Jesus Christ try kakaikan. Dibil meh tapiwara katabako. Kuna aman damrawal taura may usat ng bako. Setan awan ay sabila basin kasakno si kaysa on 5 ban na ay si kay ka. Din ka na devil Jerusalem town ka. Oli kirara brihiwan para rasuni na ako win. Man baga luhpias makaka nahawi na kaus kan ulban kara wisa ikbia ay mihta nanini may alki may bu minamba walpa ra kra kupre wal para kra pruki latuan brima apia dukiara kaysa wane ispel bilara ay se kayka. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandarán por ti y te alcanzará en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué es analizar, Muna? Escrito está, esa la van a analizar, Muna. Ulban sa kan ulban kara wisa miskito bi kan ulban kara wisa bahara wan mari kisa setan nahki dawan bilatan kabriba kaiks nahki tre kay kiwa man Jerusalem ka taon ka na or kabila win pura win naman kausu wisa mayalki maisun saras mabila swakta ki something malinterpretasyong na ni kum daw kibika pananapa swakta ki wisi panay mo na nyakap ta panamunayas na wisi man bahna ni ba paintan ka briras makaka oriya may ta tuski na ni ba kan something yawan Christian wan ni na bri Christian baban na ni ba sin try ka kay kisi sin bahasetan ka try ka kay katabago try ka kay kisa nah kimone man ramay bata kay nah kimone man saura ramay brihiwaya dukyara kan Bible tan ka bag nako may wisan nako bais bukra bais para amang tamrawali kaya ridi kayas kunaman klikay na ramaywisat na ba mandawan ratan kabrisma nahagatan kabrisma or dawan bila baysi kay kismatem
Mantiara sut kay nara respuesta brisma. Spirit kambakarna sa temba. Tiara sut kay nara mapara. Sips mabuhay. Para kayo sa sembara nako sa miskito bilakan. Jesus witindra. Jesus bila witindra. Ulban kara sin wisa. Manbuwe dawan gatara traika kaik para. Kaikis madiara takoyaba. Kaikis perraisi kaika. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Kaikis dia takiba. Para Jesus basin sa da witinaya isabila basin paino kata. Mansin sa dawan bila. Diara kay na ramanis raman pura luilan kama an bapi buram kabasin nat drapa para nat ahuyara sinapya wal pa playa ra buram kay ka prepara na haprare video ka kay ka prepara na bilwe notisi ka ko lakikan para kay kapre palima mangkatan wih bresa kasi plastic to kya ba ako bolsa raw na mangki wih ka prambako. Kuna kahuras dukia ba? Kli laki kay kapriang may tuwala tara na ni bakawi ba? Sabadira tara sinapakli kuna biyawan lupya. Kuna playa ba katayang katawa na pain kay grita meh ka playa wa makawaki yaman ay kasa. Kuna dus wala tarana ni video kara mari ngana naisikan para kay gabritam dia tusan ani tarka ba ul kahuikan yang baluki simone serius badawan bajera sat paski ba or ba kuluk nah walta praka itu kira ya wanupla ba sat ya wanupla ba selain kabil kargo kumtara na kuna setan kiana ni baburas magkaka bahadus tara kahu ako mansit makawaya ania kau sirpi lupasin baha koko kadusa sirpi piawan lupian bakasin masina elongkan ko kadosa bika namit kaupain ko pikrawis. Kuna baha bapibuan kata ba kung mansin burang kaka kay na balbia ba mapara buaya sipka. Luki kay itu kiasa. Mantiara naiwa titan kara nahana ni dekara tiara wamkia bakar na papibriram saki. Nahatas ba lain kara? Nahatas ba wan kabrin kara? Nahatas ba mina muhtara? Bila na kumputaw kay kanawar basin kumputawi sa bara. Basin sa briwa sa ta ilpura tawan. Bara nahatas ba brin ka na ni basin mari kata. Respuesta brika tawan. Respuesta brikata. Man respuesta di kambanaywa de cara días. Man respuesta mapara. Tawan ki. Wis yang nakis naki. Self examen muna kaiks. Diara wam kia ba mangkan sakaka. Naiwana deba kau almuk taki samanyal. Wandara walap, setan ba almuk tiara wiras, tuktan wiras, an mampara balaysa. Kuna tiara sut kainara, escudo de la fe. Brikayas, kasakalukan ka dukya man postawra mang kibrikayas. Tawan ba wan latuan suplikan ni. Uplatiwa ya rawabya wiras. Tawan ba prumasin wantap ya sa kapas. Ban kaya ra kamawansa. Natas balikan na pasahero kum. Sinbot kumailan bluefield bot karay mababako ba natas balik ba ako. Kuna
Yawan diyawan kayo na naman. Pamandam rawas. Amanday rawalam. Stek kirasa. Papibuilan kayo. Rekono. Tawan bila na iwatitan karana ko yang wal practice ni Bamna. Amen. Yawan namit aw wara karayawan. Wan pura suni kabya. Bawi na. Lawan akum nin kara. Well, bahakat suwiri kabya. Ya tawan bila walwalan bam. Walwalan sa. Para manani. Alakibrih daw kaya guys. Iwala kaya bawa na pia. Bisis malakani kita katabako. Ninang babawan Christian kabya. Lukan. Lalo kaya. Not Christian kaya. Christian besong nombre. Manina kumay ki sa masih Christian ka babri kaya kung aray tuwar ka daw kras magkaman mo para dira takas kay sawan pura suni kami ay sagat heaven ras mo ba ka Abraham God ka ay sa naiwatitan kara may mga kabis yawan na ni uplaba sok ni katara brisa Yuplaba. Siempre setan ba mihta wan sopni karawan batakis. Ay sa karna bako sa kunaman jiri rawan katmabako. Sinsat man ratrega kay kan balata bam naman bilam holy kerul batako. Sinsat trega kay kan wala kagma Moses rabalan bako sinsat prophet Tara na nibalan rabako sinsat naha David rabalan bako sinsat Daniel rabalan bako sinsat Job rabalan bako sin bako Jacob rabalan kataba Aisa sinsat wala na ni prophet Tara na ni naha man ohte kam bilam holy kirul bantilara taki babako noera sin sa tupla lawas kay katabako ay sayang na ni mabara setan mabako pagtry kay karna wan bris tawan ke alkiw bay siyawan na ni kumi ba ni may makabis ni bahupli ka na ni ay swap ni kara kawan kau para mahuwi ba kira tawi kay biyakan manapyas Manyawan bidi karapo kayawan nanah kiwantan kabri kabyaki. Yawan bidi karaman badira ra naha puwin ka po kapya kabayawan. Yawan raman batawi man mihta yawan ratawiwan kay kras makaka. Yawan ba nah kabyaki. Yang nanimih taman ra apya may yang nanimihtaman ramay wan tapya takis takibang wis na sa kunaman latuan katara bris mamamih tayawan kauman ay sa pain kira bahna ni kupya su kira kumi ba ni rapuri su ni mata an bahna ni upli kadawan ke ay ni nababan bribe ka bahna ni kumi ba ni rasin sa puri su ni tawan ki an bahna nyupli ka ay kasakalukan kamaya dokera sinsa tawan ki karna ito mandila tawan ki sinsla katar mandila yang bili na kutupi kaya dokera yusay mo tawan ki ay sana ko may makabeste ay yung piwis maninamra amen thank you nira pareho namit programa wala balaya ready takina ni bara yaw mi taraswi kabya para wel kontrolista mi kapain kira mangkay kaka well within bako kabya tiki paliwan wali ka kumi banira one radio beka wali kama 105.3 FM. Son las 7:04. Son las 7:04. Wal patara bilawina laya raya aubi.
Wan solta wal bayat wan yukuay kayam nisa yam ni wan priyat rabilra wan yukuay kayam nisa au yukuay kakung nahatas natas para kanji sa sikawan yukuay kasa wan yukuay anghel kakarna timyasin wan yukuay kayam disa si wan daw kasa wan yukuay kayam disa yukuay kakung natasara kanji wan yukuay kasa wan yukuay kayam disa Panbasa krawi tilara wan yukuay isa palang di aswi para wan yukuay kayam nisa au nahatasara natasara banji sa sikawan yukuay kasa wan yukuay Jesus solki wal baya wan yukuay kayam nisa manna wan brikabya wan yukuay au yukuay kakung nahatas para ang Jesus yukuay kasa wan yukuay kayam nisa Son las 7:07. Te hemos programa favorito, Tawan Rama Yunram. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, aquí en los 105.3 FM, Radio Beca. Desde ahora, un programa con buena música, palabra de Dios, entrevistas y noticias. Conéctate con nosotros. Radio Beca 105.3. Es momento de otra programación en su Radio Beca. Son las 7:08. At this time, we will present to you your favorite program, Hour of Salvation, that will be in charge of the Brother Raymond Goyo. From all the dark places of earth's heathen races, oh, see how the thick shadows fly. The voice of salvation wakes every nation. Come over and help us, they cry. Oh, the King, oh, tell ye the story. Exalted shall be, for the earth shall be filled with his knowledge and waters that cover the sea. The sunlight is glancing, for armies advancing to conquer the kingdom. Our Lord shall his
presence shall bless them, His beauty shall enter them in. Oh, the King, oh, tell ye the story, and exalted shall be. For the earth shall be filled with His knowledge, like waters that cover the with shouting and singing and jubilant ringing. Their arms are prepared at last. The God of salvation, their King and Redeemer shall crown. Come is coming, long tell ye the God's banner exalted shall be. For the earth shall be filled with His glory, like waters that cover. Yes, the earth shall be filled with His knowledge and glory, like water over the sea. At this time, we will present to you your favorite program, Hour of Salvation, in charge of the Brother Raymond Goyo. From all the dark places, earth's heathen races, oh, see how thick shadows fly. The voice of salvation awakes every nation. Oh, the kingdom is coming on, tell ye the story. God's banner exalted shall be, age and glory, like waters that cover the sea. The sunlight. Y 12 minutos. When I look around and see all the good things He does for me, I know I love them all. And His blessings He freely gives, I owe my life to Him. To thank Him for. Well, I got so much to thank Him for. So praise Him for. Been so good to me. When I think of what He's done and where He's brought me from, I got so much to thank Him for.
from my God so much to thank Him for. So much to thank, so much to praise Him. He has been so good to me. When I think of what He's done and where He's brought me from, I've got so much to thank Him for. Son las 7:16. Porque importa producciones. Somos el mayor innovador en la industria. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are